Evo me opet u vrtu. Danas je dan za sadnju korijenastih biljaka, to jest biljaka od kojih ćete koristiti korijen. Pa ću ja tako danas saditi luk ljubičasti, češnjaka nekoliko vrsta, jer sam donio neki iz Maroka isto, pa jako fin, pa želim da mi uspijeva i ovdje u Hrvatskoj, ali nešto egzotično definitivno, a to je džumbir. Ovo je drugi put u životu da pokušavam saditi džumbir. Prvi put sam ga sadio, ali sam ga posadio prekasno, tako da je prebrzo došla zima i brzo se, jer to nije biljka za ovo podneblje. Međutim, sad je tek sredina 3. mjeseca i vjerujem da bi mogao uspjeti. Znači, do kraja ljeta bi mogao dobiti gomolje džumbira. Pa, ovo sam kupio u B&B dućanu u Rijeci, ovaj džumbir. Kao i čičoku prije jedno 5, 6, 7 godina koji sam posadio. Kad sam je jednom posadio, više nikad je nisam morao ponovo saditi, jer je to onako korov, znači raste ko blesava. A slično je ovome. Zašto sadim toliko tog gomoljastog? Zato što je tu suša kod mene preko ljeta i gomoljaste biljke imaju sposobnost preživljavanja velike suše. Tako je to i džumbir. A vidite kako sam izabrao. Znači vidite ove tu bradavice, kao nazovimo ih bradavice. Ove tu, hop, 1, 2, 3, 4, 5, tu će klice izaći van. Tako isto s ove strane ih ima, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6. I šta onda? Onda treba vam jedan mali slatki nožić, već po tradicionalno moj nožić lovački s kojim idem gljive. Baš sam ga jučer naoštrio jer sam cijepio trešnje pa mi je trebalo nešto baš oštro. Jednog ovog džumbira, jednog komadića ovog možete napraviti pa barem 3 bi ja rekao. I točno ga treba sjeći tu gdje ima te bradavice. Znači, ja ću saditi po 2 bradavice u rupu. Znači ima jednu bradavicu tu i jednu bradavicu tu. Zato vam treba nož da to presječete. Onda još jednom tako. I ovaj tu komad neću nadijeliti, znači 3 komada. Neka bude jedan malo veći komad jer onda je veća vjerojatnost da će to izrast. I tako sa svim ovim, znači recimo ovaj tu, definitivno to je znači jedan komad. Drugi je ovaj tu izbočeni i on ima ovdje bradavice par. A ovaj veliki ću ovaj put podijeliti samo na 2. Tako da znači povećam mogućnost da će izniknut. Onda imamo ovaj komad najveći i njega mogu najviše dijeliti. Ali isto neću pretjerivati sa dijeljenjem. Znači evo, ovo će biti jedan. Onda ovdje će biti drugi, ovaj prstić. Onda ovo će biti treći, a ovo, taj komad se definitivno može podijeliti još na 2 i nekako prirodno nađete di ćete ga rezat. Znači, glavno da ima te bradavice. Te bradavice su znači buduće klice. Ovaj komad je malo, njega ćemo na pola. Vidi se par bradavica, eto. U taj kanal ovdje sam stavio 1, 2, 3, 4, 5, 6 i ovdje broj 2 sad. Tu 7.
I šta onda? Onda treba malo nagrnuti tu zemlju preko njih i možda ih malo pritisnut da se aktiviraju, jer šta? Pošto su oni vrlo inteligentna bića, biljke, onda on primijeti da su došli uvjeti za njegov rast. Neću ga previše zakopavat, malo mi je nespretno i snimat i radit s motikom, ali uspjet ću to. No i ova motika mi je isto prevelika. Ma na šta, možda jebeš ti motiku, čovječe. Idemo mi to sve s rukom. Znači evo tu lijepu zemljicu u ruku i tu zatrpamo jedan džumbir. Tu, ovdje mislim negdje drugi, da, tu malo isto sa zemljicom, pa ovdje jedan. Ništa previše pritiska, taman je zemlja dovoljno mokra da ih aktivira. Gdje sam stavio? Aha, tu je jedan. Ćemo tu. Ćemo vidjeti kako će uspjeti. Baš se veselim da vidim kako će to rast. A zapravo mu je taj prvi koji sam bio jednom posadio davno je izgledao kao luk, a ga nisam stigao ubrati jer je došla zima i to mi sve smrzo se. A vidjet ćemo. Ovaj tu najveći komad bi trebao i najbolje uspjeti. Mislim, on ima najveće šanse da uspije. Stoga ako imate više tog džumbira, ja sam malo samo uzeo, onda još i bolje jer onda možete veće komade stavljati, pa su veće šanse da vam uspije i veće su šanse da dobijete možda i veći plod poslije. Ali ja mislim da će i ovako uspjeti. Ja se baš ne sjećam koliki sam ja stavio kad sam prvi put to radio, pojma nemam. Ali svakako ću snimiti video ako i kada neki od njih nikne. Onda ću taj video ja napraviti. Da se i to dobro. Mislim da sam ih sve zakopao.